Ah oui, moi aussi, bah oui. Juste applaudir chaleureusement, s'il vous plaît, Sarah et Rania. Franchement, pour ce beau moment Shabbat qu'on va passer ensemble, là je vois il y a beaucoup de familles. C'est pas toujours comme ça, c'est pas toujours la fête. Bon, on applaudit encore une fois. Et à toutes les femmes, t'as un petit you pour Sarah et Rania. السلام عليكم وعرفني دي سنة غرنا الخبايلي نجعنا الدبلان كروميان ودي سنة بدير سنة غرنا ونحملي كنا تصاتات سيسوني لله دونك اساقي تسم دعوة تعزم دعونا ستايري تنقران تنستحديث ونس بلوس كو سا الفرح d'abord on partager un repas donc là on va manger il y aura charva, il y aura section, il y aura un dessert donc on va faire la fête jusqu'à 20h je vous adore sinon on est là pour bien profiter, pour partager, pour montrer notre culture kabyle, berbère dans le monde entier. Je laisse Rania vous dire un mot. Merci beaucoup. ساقيوني اللي كان جونفي 2023 أو الدنيا سفاح ضمقاني ونقدش تمغايا كين يناير الخير ونخدم ثلاثة نقد سمينا فايدة جدان أو الدنيا مرحبا ولا عسلامة ولا نتمنى لي كان تسوي عن الخير بدنا هنا يكون الصحة إن شاء الله كنا ناخد بخير تغني بخير وعلى خير نتمنى والناس مثلا كاس نحملها كنا تصدق يسوني لله Merci Sarah et Rania, comme Sarah. Je vous dis bon appétit, ça va être combien tout à l'heure. Merci.